İxtibarıгызга büyük İslam taglimatına bağışlangan dini ijtimai tapşırığımızın bugünkü çağrılışını takdim etimiz. 7-8 dekabr günleri 5. bütün dünya Tatarları Kongresi günleri biz Ali Kozan'ın Kıbrıs'ın Medeniyet Merkezi'nde. Biz bugün bitirdik 5. kongresni. Kongresta büyük yakşı sözge çıktı. Vice-premierimiz sizin büyük motor da büyük motor sözler aytdı. Birlik turunda birdemlik bulun turunda biz onu büyük kutladık. Zor alkışlar bilen da rahmet anarga. Hazırki zamanda birlikte bulmasak uğuşlar bulmaz bizde. Biz birlikte yine turuşumuz gerek. Birge buluşumuz gerek. Başkırt mı, Urus mu, Tatar mı? Hem biz birge buluşumuz gerek. Çünkü şundi birlik bulsa Rusya büyük kuvvetli, güçlü memleket bulacak. Büyük güçlü. Şunun için yanı 2013 yılda benim dileğim Başkırtlarga, Tatarlarga, Uruslarga, hem bizge, hem halka Başkırtistan'ın sağlık, zor uğuşlar işlerinde, zor birilip özümüzün respublikamızga Başkırtistan'a birilip işlep kütürge abruyunda Başkırtistan'ın işlerinde çünkü şulay eğer biz işlesek Başkırtistan'da küteril, halkının turmuşa da küteril. Birge bulayık şulay. Min indi bu kongresinin birincisinden alıp mına 5-sine kadar. Hem indi min anın hemmesini kütüp alam. Çünkü mına şuşu bizning bu Tatar için zor mına Tatarının en zor parlamenti, en zor meclisi, en zor kengeş meydanı. Hem indi mına şuşunda türlü tübeklerden jıyılgan bizning milletteşlerimiz ortağa salıp özlerinin milletinin yazmışına bağlışlı, anın bugünkü haline bağlışlı fikirlerini жеткірешекler. Hem mında biteli bir fikir. Biz indi bilebiz deyip aytamiz. Lakin türlü yaktan türlü kişilerin fikirlerini işitu bu büyük mühim. Çünkü nege türlü yaktan qaragaş milletinin ni halde biz yazmış, koya barabız, kileşegimiz nindi. Hem mına şuşunda belki ortak birge fikirge kelirbiz. Aytırga kerek hazır milletimizin bigerekte til yazmışı ağır halde. Kılıstında hem şuşunday şartlarda bizning mine birleşip indi şuşu situatsiyadan, şuşu vaziyette nişik çıgarga mine şuşunun boyunca biz birdem münasebetimizni bildirge tiyir. Biz bu Rusya yerinde yaşayız. Ondan başka yaktık yaşasında bizning de bu yaktı dünyada başka halklar, başka kavimler gibi şuşundan yaşaysımız kile. Yani bizning tabii hukuklar kanaatlendirilsin. Milli tilimizde uqırga, mektepleri bulsun. Onun indi özünün mınzarların, kilerin şuşunday jırlarga mümkünlük bulsun. Onun hazır şuşundan teki menfaatlerin küzetüşler bulsun. Biz şuşlarını, biz başka halklardan artıqını talep etmiyiz. Biz başkalarga tabii hukuk nerseler naşını gerek, biz şuşlarını özümüzge talep etemiz. Bizning bunda hakkımız var. Çünkü biz bu yerde bizning ebi babalarımız yaşagan, onlar hizmet tükken. Hazır biz işleyimiz. Bizning balalarımız, ınıqlarımız işley. Şuna göre biz bu taleplerini koyarga hakkımız var. Men mine
sizning bilan uchrashuv vaqtida eng birinchi bo'larak Boshqirdistonga munosabatlarimni bildirasam keladi. Chunki tek Tatariston bilan Boshqirdiston birga bo'lgan vaqtdagina, bir-birisi bilan anglashib yashagan vaqtdagina bizning millatlarimiz yashayacak. Hem biz maqsadımızga erişəcəkmiz. Əlbəttə bizning aramızga kirtə saluşlar da var, yo'q tugul. Qay vaqtlar öz aramızdan da kelib chiqqan, qizg'anish. Lakin onlarni bitirmasdan bizga olg'a boruv mumkinligi yo'q. Boshqirdiston Tatariston uchun eng yaqin tugan ham eng yaqin yordamchi ham qardosh qoldi. Agarda endi bugungi kongressga baya berildi. Anısı delegatlar verir ol bayanı. Min нәрсә дип кенә әйтәсем килә. Нигә нәрсәгә дә карамастан татар халкы үзенең яшәешен дәвам итә. Ничек кенә нинди генә киртәләр барлыкка килмәсен, авыл киртәләр бар, 309 законны гына алыйк. Егәне милли телләрдә бирүне тыелуны гына алыйк. Ләкин берсенә дә карамастан татар шушы киртәләрне җимерә торган халык. Җимерер рәвештә алга бара. Һәм инде бүгенге көнне менә конгресска җыелган халыкка минем теләгем бер генә. Без әгәр дә бердәм бер-беребезгә каршы булмастан рәвештә яшәсәк, бездән дә бийек халык булмас иде. Ни өчен дигәндә, бездә акыл татарда, бездә яшәү мисалы, бездә дәүләт төзү тәҗрибәсе, бездә барысы да бар. Бер нәрсә җитми. Менә безнең заманында дәүләтләребезне югалту, ул бер-беребез белән дустана яши алмау. Бер-беребезгә ук ату Тукай әйткәнчә. Менә Тукай да 5-нче ел революциясе башлангач, чакыра халыкны туктатыйк бер-беребезгә ук атудан ди. Шуның өчен менә конгресс алдында да, бүгенге чыгышларда да әйтелде, менә шушы бердәмлеккә омтылу. Менә монда мин тагын бер факторны әйтәсем килә. Телләр мәсьәләсе. Менә заманында Хафиз Малик дигән америкалы профессор килеп йөрде монда. Шушы икара мөнәсәбәтләрне тикшереп. Ул әйтә, монда нәтиҗә ясаган. Татар белән башкорт икесе бер телдә сөйләшә. Әгәр дә бу телдә башкорт сөйләшә икән, ул башкорт теле, әгәр дә ул телдә татар сөйләшә икән, бу татар теле ди. Менә якынлыкны читтән карап торганнар шушы рәвештә күрә, һәм дөрестә күрә. Менә ни кызганыч, дин әһелләребез матур сөйли белә, ләкин бер нәрсәне әйтмиләр. Заманында безнең өчен иң авыр чорда 1552 елдан башланган чорда, бийеклектән куллыкка төшкән чорда безне динебез саклап калды, ислам дине. Ислам диненнән китә башлау белән безнең яшәешебез какшый башлады. Телебез дә, гореф-гадәтләребез дә югала башлады. Менә шуның өчен бүген дә дин ул безнең милләт сакчысы булырга тиеш. Милләтебезнең сакчысы. Менә шуны дин әһелләре әйтеп белеп кенә түгел, яши дә шушы рәвештә яши дә белсеннәр иде. Минем теләгем шул. Безнең илебездә һәр халыкның үзенең тоткан урыны, хөрмәтле урыны, дәрәҗәсе булырга тиеш. Россиядагы икенче урында торган татар халкының дәрәҗәсенә карап, башка халыкларның тоткан урынын да билгеләргә була. Әйтик, татарга да хөрмәт булмаса, татарның да тоткан дәрәҗәсе түбән булса, димәк ул башка халыкларның тагын да түбәнрәк дигән сүз бит. Шуңа күрә бу курылтай бер яктан караганда ул безнең бүгенге Россия җәмгыятенең хәләтен кичерергә, андагы халыкларның урынын, аларның хәлен билгеләү өчен бик мөһим вакыйга. Күргәнебезчә, татар милләтенең потенциалы зур, аның эшләрдә кешеләре, көчле шәхесләре җитәрлек, һәм бүген менә бу тагын уртак сөйләшүдән соң безнең эшләгән эшләребез тагын да артыр дип өметләнер җиребез бар. Чөнки тагын бер тапкыр җыелдык, һәм быелгы курылтай башкаларыннан аермалы буларак, бәлки биредә берничә стратегик юнәлештәге документ кабул ителәчәк бит. Менә бу халкыбызны саклау стратегиясе, аның төрле юнәлешләргә бүленгән эш планнары. Бу менә фәнни яктан карап эшкә килү, ул киләчәктә милләтебезне берләштерүгә, саклауга
ümit uyata. Benim uylauımça ruh ol mene köp türlü ülüşten tura. Tenning bir ülüşü ağır bulsa, başka ülüşleri taza bulsa da bu kişini baribir taza kişi deb bulmuyor. Çünkü ol birgine ağzası ağır bulsa da ol indi gümümen ağır hem işin tiyişli derecede alıp bar almıyor. Şuna göre benim uylauımça mında til meselesi de, ahlak meselesi de, dinimiz meselesi de, nikahlar meselesi de, alarның bütünüsün birge kararga gerek. Hem bir yönelişke gine üstünlük berip başkalarını unuturga yaramıyor. Hemmesin tigiz alıp barırga gerek. Bizning için hemmesi mühim. Balalar terbiyesi, Tatar gailesi, dinimiz meselesi, mağarif hem medeniyet meselelerin hemmesin tigiz alıp barırga gerek. Tatar dünyasında da mene biz baştagı kelgen yıllarda kongreste da jığılışta bek köp urusça işitken idik. Biz elbette Yaponia'da tuğduk biz abi babaylar buradan çıkan indi. Hazır Amerika'da yaşayız biz indi urusça bilmiyoruz biz ya bu big ağır idi başta. Bu yolu da elbette mında biraz elde urusça da söylerler lakin de bek köp Tatarça da buldu. Tatarçanın telinin de üstüne bek şartbız. Şulay bugün de işitken kebek başta Kirillitsa gınaydı. Hazır Latinça'da da bek köp birler var. Anglisça'da da eğlendireler. Dünya teline de dünyada da şul Tatarlıkны tağında üsterirge bek köp alga gitken bek şatlandık. Din ehli olarak tabii bütün bu toplantılarda süreçirgen vakitte köp yerlerde köp delegatlarının avuzlarından din diyen söz çıkar her vakit. Ailede Tatarlıkны, ırk adetlerini alıp barular var ama dinin mühim olganı ortaya çıkar. Eğer o ailede dinini alıp barsalar o muhakkak ki memlekette alga barır deyip şulay etip ümit edip duram ve Rukiye aytken ki 1997'de birinci mertebe kelgen vakitte o vakitlerde kongreste bir köp çalmalar kelgen din ehilleri köp idi ama bu yıllarını azalıp dura bir çalma kelgen halıkını körgenim yok. Onun için sözde din deyip aytalar ama yani dinge ta biraz kuvvet koysalar benimce yakışırak bulurdu bu ilim. Latin imlesine kuşu hakkında. Mene sizge ol Amerika'da yaşar. Bir faydalı bulur. Çünkü bizde bütün harfler Avrupa'nın da Türkiye gibi yerler bilen biz elemte biz bir küp var. Türkiye'de bulsun, başka memleketlerde bulsun, alfabetik bilen yazılgan sözler bulsa biz okuyalabız ve manesini anlayalabız. Halbuki yaşlar de çünkü yaşlar Sirilik'ten de bilmiyorlar, Arapça yazıların bilmiyorlar. Onlarga biraz ağır. Sirilik'ten değil de alfabetik ailense Latin harfine o vakitte gazetelerde çıksa o şekilde bir yakşı bulurdu bu ilim. Koristan Medeniyet Sarayı'nda Tataristan'ın hem Kazan şehrinin kul ustalarının, cevherlerinin күргәзмәсе buldu. Karşınızda Kazan hanlarının kiyimi hem anın baş kiyimi. Görəsiz, buna indi Kazan hanının tacı diler. Anı fen hizmetkarları şapkı manamah deyip deyteler. Zamanında imiş Vladimir Manamah bunu görüp özünün patşalığında şunun ilgisini işlep şunun kiyip yürügen deyip deyteler. Ne diysek de bu Kazan hanlarının tacı baş kiyimidir. Bugünkü programımız şunun bilen tamam. İhtibarınız için zor rahmet. Hoşçakalın, selamet bulunuz kardeşler.